Karibu mwami mwoyo kwanje, karibu mwami mwoyo kwanje, karibu tena nyanga ino niya Nyasaye ahorre usangale nawe Nyasaye no mulayi wokubusiye mulabalamu iwe nasi tsimbabase nyingi ndikomba mbuwe kunyisiye kushipindi shino shali huwa ya Nyasaye shikira indakona hivyo lamu shikira kumanya kulo mkati abula kuloli huwa lirula muna kwa Nyasaye. Kwa hivyo kunyisiya mera kanja nese mkambi Stephen Hamati, Christ Evangelistic Church Shibinga Kuisero Sub County, si wa Askofu Langwa Mkefa Sungo Kwemba CEC Ministries International. Kwa hivyo karibu chake na kusaya mwami Nyasaye sefueti mbabasi mwami wa mahe okupa niranga mwami weti mbabasi okukosi njo kukosia okutinyisi njia mwami katani khairwa ni yokulete ranga mwami buheri bubo no buraliro kuifwe kulabala munyanga ino chiro yanzire ori omno lokulinda lokuimirra yesu umulirisiwe ufene ndo kulolanga usiabali ukupiro bulamu bwabwe mwami sayoli fulirimbu inyanga ino ndende amajira kano kalarera obulamu kararera ubukosi akararera timbabasi kararera ubukongo nendo buli mbulamu bwabwe wamesaya urumishire kama shimanu lwashisho kulokurera likuwa lirio litendo bujali kulokuoni ando kuono kosia nende okusia bwene ila kolirio ulira Yesu Kristo mwamwefwe. Amen. Basi kuli Injili ya Yohana sura ya 3 mstari kwa 14 ne shinga Musa ulwaya chingu la inzoha ya mushitimi ilolo mwana w'omundu ahoere okuchingulwario omundu yesi omusubira abe n'obulamu obw'omumeri mwe okuba Nyasaye yaera muneshyalo okuula huhwana omwana w'omuterwa omundu yesi omusubira alesha okutiba nembu abe n'obulamu obw'omumeri okuba Nyasaye shyaruma omwana w'omushyalo okuyasya eshyalo ta nembu eshyalo shiyonibwe khulurwe omusubira shayasibwa ta ourasubira ta amaliro khala chiro shina chikira shasubire elira ly'omwana omuterwa wa Nyasaye ta. Khandi khulasoma kitabu ky'Obubali 21 Obubali 21 nakanibo lairi mbu okuchakira olunyali lwaha ne nibachenda nibarula mulukulu lwa Hori nibalonda kunjira itya kunyanza inzahanyu okubotoha neshyalo sha Edomu abandu nibasinyishira kunjira abandu nibabululira Nyasaye katanende Musa nibasunga bari mbushina nimukukulusiye okurule Misiri mbukufuire mushitsimi okuba omukate kubulao khanda amatsi kabulao katebiribwa bino ebibula obuhonyi bihusinyire mano mwami naruma tinzoha ofisi mbandu natyo nitsiluma abandu ba Israeli nibafwa ho abandu nibamutsira Musa nibamusungira bari huononire shikira ubutululiro mwami kata iwe wesi osaembu omwami ahurusiye kuo tinzoha tsino mana Musa nasaira abandu omwami namusungira Musa ari okhole inzoha y'ofisi okire kumusala mana kala bambo mundu yesi oulumirwe olwachilola alaba omulamu ho Musa nakhola inzoha y'omukasa nachira kumusala nikabambu inzoha niilumira omundu yesi olwaya chihenga inzoha y'omukasa eyo yaba omulamu. Mundu wa Nyasaye Yesu munjili ya Yohana hataro abolambu shinga lo Musa ya chingula inzoha y'omukasa mushitimi nendio mwana w'omundu ahoera okuchingulwa haryo bu yesi omusubira abene ndo bulamu bw'omumeri anombo bulamu bw'enziayo ne arumishira imbaha eyali lwabana ba Israeli bali barulanga Misiri nibatitsanga mishalo sha Kanani indakano y'okubolera mu kitabu ky'Obubali mbu olwabachenda nibarula mulukulu
lwahori bola hunja na abantu babululira Nyasaye, abantu nibalalamika, abantu nibalira, abantu nibabola makuwa, babola mbu muhurusiye muriena khwahafwirire bweneria, abantu nibabola mbu nekata ebirindwa shibyali aho akayabirwe ekire muhurusiye yakwitsa kufira mushitsimi nishina. Abantu babululira Nyasaye, abantu balalamikira Nyasaye, babululira kata Musa, babola iwe wakhuleshere kulaba eshakira no khurusha mahono ka Farao nishina khwalitanga tinyendi mutwa khwaholanga kata nkava kwatesungwa toto khwaline ndi obulahule munjira idi bulama mala babulula baryo bareba Nyasaye babora Musa mbuni shina kire mukutikulusia kata omukate kubulao kata amati kabulao nende biri wabino ebibula obukhonyi byokusinyire para abantu bano babululira Nyasaye nibalalamika, lakini enga Nyasaye ubarusiye mumboe, ubarusiye abundu obulamu bwalo butinyu, lakini khunjira kuno lwa amahua kidogo keholeka bahachako ulolo butinyu, bahachako ubulula, bahachako hulira, bahachako hulambu kata khwahafwirire bwenere indakana ibola irimbu babulula nibabolambu kata byokulya bino ebibula maana kata ebibula ati amati kabulao kata ebiribwa bino ebibula obuhonyi byokusinyire omanyire ebiribwa bino obuhonyi byababolani sina byalo ebyokulya bya Nyasaye abakwisirinja buli asubuhi ebilangwa mu lusungu maana bobamala babilanga mbu shino nishina ebintu bino byokusinyire ndenyolore abana babandu kulanga kushero eshokuchairisya obukosi bw'Nyasaye abantu bano shibali mangata abantu bano maana kakwitsanga buli asubuhi nibanyola nibalya shibatiranga manata banyeka obukosi bw'Nyasaye bachaya babola matika umao kati byokulya bino byumo buhonyi indakano ibolambu Yesu nabolanga humahua yako munjili ya Yohana sura ya 6 abolambu abakuka benyo balya mana balya byokulya ebirula ikulu ne mana huyo ikwaro chare mikate chirula ikulu na umao omukate okwarula ikulu nesie akaminanga oloba chayanga omukate kuno oloba chayanga mana kabaebwa bali banyekanga obukosi bw'Nyasaye bali banyekanga tsimba basi Nyasaye juzu kwekerenge kutsimba basi nokubola mbu tsimba basi neshonyolanga nolatire tawe tsimba basi nobulolita bwo uyo okuberanga okukosi abukosia Nyasaye abakosi amutana abantu bano ulashi balinda ndabujali bwo kulimata ni balime baadaye lakini kulosa no lekeba kwisirie maana balie lekeba ebayesie omukate kubula mwikulo omukate kwa bamalaika bakasinja omukate kwa balatire tawe lakini banyeka bachaya ndio saidi kufananga mwana wefwe esaidi kuchayanga obukosi bw'Nyasaye inyanga ino obushire noro mulamu toto awundi omasholi ata lakini obuhire oro mulamu netsimba basitsa abantu bandi bafwira abantu bandi bali mu hospital balwala eyo sholo nekata noro mu hospital oshiro mulamu tsimba basi Nyasaye netsinyingi kuivo lakini hulanga abudino kuchaya hulanga abudino Nyasaye uno yaholanga shina toto no majire kubunji bwabo bawumokula mukunda bawumokula Kanani abali balakirwa huwe ero yo kubulula ero yo kujaya nende okulla ebintu bya Nyasaye aholanga shibibyo buhonyita abantu bana babolambu emikate kino kiunsinyire ebintu bino bulo buhonyi indakane bwala Nyasaye yamala nasinyeka lolo yasinyeka yahola ariana mwana wefu yamala na umwami naru matinzoha omanye Nyasaye yasira muno omoyo ko kubulula Nyasaye shiyenyanga kujaye timbabasi ti ahoranga ta Nyasaye toto biro ebintu bya wikomba nga Nyasaye ahole lakini shohoero kuchairisiye lala lero kubola opara mbu Nyasaye shirohola ko shilumulamu wata shonyala kubola opara shishwako sibwa kumutingira tindita no bi Nyasaye outrango bi kasinyisinja Nyasaye abana befoba Kenya olwakulalamika kubola kula lango shila chose Nyasaye yakoreta kachiranga Nyasaye abenendo obululu kachiranga Nyasaye labantu bano bane ebakosia ndabarusia emisiri abali banyahana abantu bano ebayiranga ebapangirango mpango ko kubugaira abundu so mayire Jeremiah 29:11 ibolanga bu emanyire emipango kye bapangiranga ndinende mpango milayo kuyiwe mpango kiricho bawumisi ata abula cyo kubayisia obulamu obuyitsanga obulobulai abantu bano bali badiza kunjira nenyo mundu wa Nyasaye omanyi oli kunjira yo kutya kumipanga milaita Nyasaye ukasirija shola bulula ta shola tula nendo kulala mikando kubola kana Nyasaye unototo ya ideka Nyasaye unototo aholanga abantu bandi nasitawe na mabi kamala kasinyiza Nyasaye manu mwami naru matinzo hati ofisi mubana
Tinzoka etio nazo nitsiluma abantu ba Israeli nibafwa kulo moyo ko kubulula kulo moyo ko kulalamika Nyasaye alahula tinzoka tiluma abantu nwaka tira aho tawo nonyola abantu bafuireho shina tinzoka etia Nyasaye omwena arumire ula umanye tinzoka etitiba turumire ndo mundu undi no tukubora Nyasaye bane Nyasaye rusia o tinzoka lakini Nyasaye mwene nutirere kaloma kwa akanyasaye mwena alahula ngambulambo abantu kulwa shina kulwa obululu bwabwe kulwa kuchaye shirenda ndo bukozia nende timba batitye nebo butinyu sana eyo kwirusiamu olalamika obolama kuwa lakini kulwa lano kulwa olalamikire Nyasaye mwene Nyasaye ni ahula mbutinyu nuwina wahuiniamu indakanibo le Nyasaye omwene amala nala hula tinzoka tiofizi yani abantu bafwa ni yahulumanga shwako nangata wafwitsanga ololanga matokeo kobono ni bulabundu ololanga saino abantu balirashinga lo akatire mbana ba Israeli no chenda akari wabwe nonyola abantu bafuire aho mawunya lokuti amasika ko undita shikirambo eyo amasika kale uwo na handi undi ya amasika kale uwe akuwo amasika kaliyo ebukota uwo amasika kaliyo aho mawuti huhusyo undita aho mawuti kuboro undi poleta aho mawunya lokuchakiri undi WhatsApp group yo kuchanga amasikata shikira handi yese yenyanga cyangirwe abantu bano bose bali nendo butinyu kulwashina tsi nzoka aluma abantu balira abantu behula ishalo shino shetulamo obuchungu oburulananga nende hula shetani mbu anyodo obulambulambu efwe kachira omukono kwa Nyasaye ni kurula no mukono kwa shetani kuchaka utia makutiyo butinyu abantu balalamika abebuli balalamika babola abana babahaire matala abana nabo balalamika babola babebisi ano babebuli bakunyasi njati bakumisia serikali ilalamika ibola raia baholangeni na handi raia iriranga ibola abana serikali mzigo chiyo kunyasi cha uchumi bane serikali mba kuhonya kulishina abantu bekulanga bulamundu obutinyu bulyo kulwa matokeo akaba ndo kuchairisia timba basi ya Nyasaye abantu kuchairisia obukosi abanyasaye abantu kuchairisia eshirenda cha Nyasaye abana ba Israeli bali bakosi ibwe muno bali banunulwe toto bali baholerwa makuwa malai bali banyolanga mukate okubulamu okwakwitsanga buli losi bali mikate kwa malaika na Yesu abolaribu abantu obalia omukate okurula Yesu niye omukate okwoesya abantu obulamu bwenzi abantu bano bachaya abantu bano bapuza omukate ko babola bushikubahonya eshindu shosita basi tinzoka tyamala tsirumwa nene Nyasaye tijako kubaluma omunyahano kwa roho abantu behula abantu banyahana abantu basanda nibetsurirambu khane olwahulalamikire Nyasaye khane olwahulalamikire Musa kano niko karere matokeo kano leka chiro mwana omundu ka ahoere ulabundu wikanakani aho opara olole mutoto obutinyu bobiranga bobuno wakabane yuchiranga no wireba eminyaka no chendo langa mbutesha libwaje buno aundi nesi uchiranga aundi mbubu khabwaje buno ndanyahane ndatemera kuteka kuba sata babiri bataru chenyola ngumulembeta ndatemera okunyola kushingalenya lokwihonya kalwa mahuwa akanya asinja aundi nesi uchiranga no nobulayo kuiparo mwene shingo mwana ule wali nakore ya para owarula kusamwana ya yola bundu niyehala niyebo bwatieri obulambuno buhoere saindi obenende meeting okase omukutano nede eyiwe mwene wirebe toto tinzoka tinumanga toto obulwale bunyasinja toto ebinyaka no kiro mbana banje nenda khaba nesi uchirangano toto endolanga obulamu bulanziro bulaita ndakhaba nendise mwene nohomba ndakanibo lambu bamala batya banyola toto nefa bakosere batya babira Musa bane kubere timba basi khandi obore Nyasaye khubere akhurusiri otinzoka chikira na huwefwesi na kamekari bakana kania bwangu na ohandike uwezo wenyango pare bwangu oshina kachiro pare obibali buli kwale Nyasaye bubola buriye na hali oliho bamala batira Nyasaye batira Musa babora Musa baye bora Nyasaye ainio tinzoka borera Nyasaye arusio tindoka tsino ndakanibo lambu Nyasaye lo Musa yatira Nyasaye na Nyasaye namborari lano ndenyoka zenzoka yomukasa yofisi kachire omundu yesi ulu mwana ndenzoka ya kawaida alaenga kunzoka yomukasa iria naona
nendio kali nolu mwana de inzoka ya kawaida wali ochingule timoni oyenge kunzoka yomukasa ya Musa yali nakasiye kawora kariena mbu Nyasaye chikuitanga kunyasaye shingalo ifo kwenyata kuitanga kunyasaye kunjira ya mwene enya dalabola kandi olwa Musa yabora Nyasaye mbu lwabana ba Israeli babora Musa mbu kurusiriyo tinzo Nyasaye shiarusi yoti ndoka shingala benyata tenyango banyomundu wa Nyasaye shikuitanga kunyasaye kutamstefa beneta shikuitanga kunyasaye shingalo ifa bene kwenyata kuitanga kunyasaye kumalako nendo bwibali nendo bwimirisi bugwe akanyasaye yenya ye niye mwene bunyali niye Adonai omurucho muhongo ye niye mwene bunyali ni wakulonga ni umanyire tingira tiefwe ni umanyire akahoero kola ni wakoero wila hula kuyembu kuite kuyeshingala yenya chikuita kuyeshingala fo kwenyereta abana ba Israeli babola saya Nyasaye ainiyo tinzoka ndenyo lole bekomba nibasaya mbu Nyasaye rusia tinzoka lakini na Nyasaye naba kasiria injira indakane bolambu Yesu ni injira obwatiri nobulamu umundu shale lokuti apapa nalabirire ku Yesu Kristo ta ulira nababodra formula yabantu banokuona cherusi yao tinzoka ta lakini ndenye bakasirie inzoka ndenyango bakasirie inzoka yomukasa ino niyo injira yanje Nyasaye abola pana kuinywe injira ya mwenyere enyo mwenyere esae barusi leo tinzoka na sindenyanga khulwa obuheri bwanje kuinywe nende khulwa umanyirisia mbu esienese Nyasaye watoto ndenyanga muureke mbola baye Nyasaye shalo khulura kafo kwenyere tawe katalo Yesu mwene Yesaya mushitimi Yesaya mbu Nyasaye kabeshinga lo siendenyata Yesaya mbu papa kabeshinga lo yewenyere kuhoere kuila hula bana babandu kumikono cha Nyasaye kabeshinga laye yenyere kabeshinga lo yekomba yabala nabo Musa kasenzoka yomukasa Musa abantu umundu yesi kalaba umundu mwene umundu ujairisia inzoka yomukasa chauria lakini kasi abu ya ina fulani formula iro injira iro yo kunyola mwalimu yakubira ngambu ni ile rectangle formula ni length times width honyole area akamina ngambu bulishindu mbulambuno shirinende formula kato kuita kunyasaye ulinende formula shuitata no fulumata shuitata no londa kunjira yosi yosta emale ura abantu babolambu itinjira tsotsi tsitsanga kunyasaye no way Shuloba dirita shisiriti injira tyote tsitsanga kunyasaye injira ndala yonyene itsa kunyasaye ni Yesu Kristo mwana wa Nyasaye yumaelira lya abantu baelwa lyabanyalo kuoni bwa kubirira muliota lila lili elira lya Yesu Kristo lile elira liomba amera kosi amera kumwikulu amera kasi ende kata kasi mushialo hasi khulwashina mbukhulwelira ilo elya Yesu yaebwa lihongo ebintu byose bili mushialo nende kata bile hasi mushialo abuli amasikamo kera bile elira nebuli limi lulumbule libolambu Yesu Kristo niyo mwami khulolu yali lwa Nyasaye formula ni ndala injira ni ndala obulamu buli mulala yenyene obulamu shibuli mu discota obulamu shibuli mbwila sita obulamu shibuli mapesa ta obulamu shibuli mbwinda ta obulamu shibuli masomo ta obulamu buli mulala Yesu Kristo mwana wa Nyasaye ye niye formula ye niyo injira itia ku Nyasaye inzoka ya chingulo yomukasa Musa nabira babore injira ngasi uwenga kunzoka yomukasa yokasiye alaona ujairisia alafua mwana wefu ubuyangu bwali mahono kabana ba Israeli nuwalumungwa nuwolo muchesi nodali nende engineer nende kwichinjimisiata ubula bola ngo Nyasaye shaha ruziyo tatindo no jairisia no bala Nyasaye shaha kandi nzoka yomukasa ifonya kata kandi ko chingula tiboni nicho chana kulumungwa baro abachaya bafua luba lumungwa nde inzoka ya kawaida ni bachaya ngani baba lachi kuwenga inzoka yomukasa tawo Musa abayanga nefu Nyasaye abayanga nefu Nyasaye harusiye utatindoka abantu abachairisia bafua abantu bawumirwe bafua tindoka tebalumanga ibawumo kuwenga banyahana tindoka tebalumanga nibachairisia babola mbone kuwenga ni shine shino Musa bafua
Abandu bachaya bukosi abanyasaye saino banafua mana bafire mbononi. Abandu bachaya timba omukate okwarula mwikulu, yani Yesu Kristo mwana wa Nyasaye balalia Yesu labo ndubu nolalia ombiri kwanje nende okunywa amatsayi kanje. Eyiwe mu bulamu bw'ebyayo ta, lakini Yesu oulia kumbiri kwanje nikuo omukate k'obulamu nanywa ku matsayi kanje niko amatsayi kebe nambukasiye abana bw'abandu kakule abandu atimbya tyose tize ku Nyasaye oulanywa ku matsayi kanje kyali nende obulamu tawe. Nonyoria amatsayi oliorie n'omubiri gwa Yesu okusubira ekasi yakola ku musalaba kakire iwe nasi uwonibwe abayenganga kunzoka baonokosibwa, lakini abachayanga balumungwa ne bafua. Ndenyo mwana omundu omanyirisye mwana wa Nyasaye omanye timba basito tshirio omukate kwarula mwikulu kushiro kuhoe onyala kuliako esaino onyala kunywa ku matsayi yako esaino. Yesu Kristo mwana wa Nyasaye timba basitite tshirio akaya hola kumsalaba kashirio. Owulire napo la riena munjili ya Yohana ukalushire olole omwene lano nabolanga kumakuwa akalika Musa abolambu neshinga Musa olwaya chingula inzoka eyo mushitsimi nilwo olwomwana omundu ahoere okuchingulwa ario. Yali natemo kubola mbu aka Musa yakola lwabana ba Israeli bali kunjira yokuita Kana olwoti inzoka tyabaluma mbu yachingula inzoka yomukasa. Yali natema kubola mbu aka Musa yakola mushitsimi shale shilorero esha obulamu bwa Yesu Kristo nende akayali na akole baadaye kulokununulwa anomba kulokuwonibwa kwa bana babana. Musa yakola example inzoka yomukasa yachingulwa. Yesu wachienga kunzoka hiyo yaonokoha yabo mulamu ikatanali nalumirwe yamala naona ne Yesu abolambu khane ndio mwana omundu adachingulwa bu Yesu omusubira bo mundu Yesu omusubira abene ndo bulamu bomberi muye okubanya sae yahera muneshyalo okula kuhwana omwana womuterwa bo mundu Yesu omusubira aleje kutiba mbu abene obulamu obwa obumberi. Yesu omufano shingakwe inzoka yomukasa ya Musa yachingula Yesu yachingulwa kumsalaba. Indakana ibolambu olwomwana omundu achingulwa nakhwesa abandu abarere kuye. Yali shinga imo eya Nyasaye yaraka, yali imo ndala eya Nyasaye yaraka neshoma ile imo irakungwa ndala, lakini niyakafua niyisi mukuha ni chako okumera ni yama ebiyomba ndala. Mwana wefu Yesu yafua kumsalaba mbu arakwe kama imo ndala kachire kuibulwa abanji mulubya lwa Nyasaye. Yetera abala bebe bamuloba, lakini abamuyama yabahola yabayesu bunyali obukwiholeha abana ba Nyasaye nibo abasubira erira lirye okuba Nyasaye era munasha n'omwana we omuterwa n'obweri bw'amakaka yaana omwana we wa yenyene yaana omwana we owobukusi. Omwana we niyeta nafua narata matsayi kobukusi. Petro abolambu mmanyeshi mwanunulwa nende ebindu bitibanga nomba byononehanga shinga edhabu nende fedata, lakini mwanunulwa nende amatsayi kobukusi ka Yesu Kristo. Toto Yesu Nyasaye yahuhera muno, toto Yesu yahuhera muno paka niyeha nomwende mbu yuwe nasi ubabalamu nomwene abolambu okuba omundu Yesu omusubira tenyango omanye kwamba omundu niyahalumirwe nde inzoka yali ihari iye kwalo kwenya kuko mwene okuchingula timona yange inzoka yomukasa au mamundu afosero udita omwene wagundu wangambu dahalumwa nende inzoka ya kawaida no chingula timona wahalumwa no chingula timona. It was a choice omwene waamua nekira Yesu nabolambu Yesu omusubira omwana muti namusubira chatibata nanyolo bulambu itya omundu mukofu omanani omuyinda owasoma ulasoma uamuzi na ububwo omwene. Yes kaminanga abolanga omundu Yesu neiwe omundu Yesu nesiwe omundu wa Nyasaye oloranga osino okuwulira omundu Yesu timba basitshirio. Yesu Kristo ashingulwe kumsalaba. Yesu Kristo ashingulwe mbuyo mulole ashikingulirwe timba basitshirio amatsayi ke kashiri fresh shingalakali lokusiya abana babana
kali kumundu yesi Nyasaye yakulonga bulayi sana mwana wefwe yakulonga shinge robot nombe simu nombe computer eyoboleranga shokhola ta Nyasaye yakulonga mwikondo lirye nakuwese shindu shilangwa mbwe wili kunyala kuchagula bene eshokhola abandu balitya mwikulu balitya shikira baamua na balitya khandi jana balitya shikira baamua khandi kenyomanye mbukati okubulo kuamua khandi no kuamua uamuzi nola kola uamuzi tawe khandi stilo beta no amuesho amua ta Yesu Kristo aliyo obuonia buliyo omusalaba kuliyo shingalenzo hayo mukasa yaliyo uamuzi bano muwo mundu mwene oumo kuamua kuenga nafwa oulu mwana aenga na bomula ndio kafana kariyo mundalo tsa kulimo saino mutinyaka tsa kulimo saino yes omusubira Yesu abola yes kamina ngashachagulanga ta akamina ngambu shalinende mapendeleo ta ulamu bomu shalo muri bulinde mapendeleo aundi kusukulishwa mapendeleo ahuta aundi muitala yenywe yowachaywa aundi abantu shibalambo khoere ta Nyasaye shalinde mapendeleo ta yes omusubira anyole obulamu bwombere ulira okuba Nyasaye ulyalo 17 okuba Nyasaye shiaru mwana we mushalo okuyasi eshalo ta nembu eshalo sioni bwe ululwe omusubira shayasibwa ta urasubira ta amalire okhala kiro shina kashinga la karibu mundu yesi naye ngakhunzo khayo mukasa aone ulaye ngatawe yafuitsanga esaino khuli mbukosi aba Yesu abola bu shiarumwa okwitso khuyasya ta lakini yetsa mbu muye efwe kunyoro bulungi Nyasaye niwe timbabasi Yesu ashiriyo ashikulanganga abolo mundu yes yakhabaho yono nikamobolanga awundo mwana alikho yaono awundo alikho musatsa yes no omundu nalanga mbandu mabolo mundu yes uli khuyawo itsa atemanga kubola mbu buli mundu ali nende equal chance omundu yes ali khuyaono Yesu euranga omwekwe kulangisya kuola yes omundu yes omundu yes omwana muti yes omusomi yes omukholi wemirimo yes daktari yes mwana siasa yes mwana sport yes omundu yes abo mukulundu abo mwana muti timbabasya Yesu tiafumbulirwa buli mundu tiafunulwa buli mundu nesireranga kuonya eyuwe obuyangu olinabo omundu yes obulayi bwa Yesu mushisesha yeteramo kama likondi lya Nyasaye ndakubora lwa lilundi lyambu likondi yehola itala yehola likondi kachire eyuwe naso kunulu kulambyonono lwa yeta lokuranga lwa bolanga na abolambu yeta okhala kira bandu shinata shikira lwene no yeta kama likondi elyenyanga bukumusubire kwe likondi elyerwambu obono lirusie obonone likukule ku Nyasaye yeta aliyo lokuranga yeta kuyasata lakini uitulira uladi talwa kabiri alikaluka mu ofisi yeye italanye ya Yuda kulokwirwa atya abalamu nenda bafu lakini kulwe side simbabasirio omundu yes omusubira shayasibata urasubira ta amado khala kiro shina shikirambu shiyasubire elira lyo mwana omuterwa wa Nyasaye ta mwana wetu ndenyanga okanakane kumahuwa kano no chaka inyanga iyo obuyangu buliho sinzoka lote ya luma omundu yes yaline ndo bunyali ubo kuchagula khala karabwena nwalumungwa mwene walinde uamuzi bokhona ohenge nzoka yo mukasa one omo kuwenga fwe nakulwa shina wakhaforiena nulu mundu mchesi nkaba obolero ino ninjira wakhaforiena ubuyango musala kurerwe yao okwo kuonia yoro mulwale chonyelo kuchayana denyango manye simbaba sitio Nyasaye tsirio kulwa iwe kulwe nasi no koloriena mweno amua owenga denyanga ikaboliao ekubolere uamuzi no bubwo ndishako lazimishata lakini mwene omanyire olumungwa omundu mwene walumungwa ndezoka tinyanga tya Musa yamanyanga enumirwe lakini njira iyanu formula iliyo eya amahuwa kosi katakalonda na nditsindi obuchungu nenda mateso kashetani yarera mshala akalonda na ndobono msala kuliyo de Yesu ni njira de nyanga kusaye bolo mwami Yesu ndi amendo muononi
mbera timbabasi wafa kumusalaba kachireo nibwe ndiyama nekwinjisya mumwoyo kwanje oba omwami umbonie uwonie okhurulana khumatokeo kosi kobononi mbulamu bwanje olio khumbera olio khumanya enjira isi ya papa mulira Yesu Kristo esaire amen. Basi okusayiranga omwami nyasaye papa wetsimbabasi ekhupira odi okhula Yesu usaire lisaya ilo omwami esaya obwatieri obunyunyuli bubwo nende obuonia bubwo uloleshe mbulamu bwabwe okalusie emyaka kyesisisye kyalya okalusie obuchungu oboni obuchungu bwetsinzokha tyabaluma amateso keshyalo shino akanyasya obulamu bwabwe abandi balumwa nende tsinzokha tsyobulwale abandi balumwa nende tsinzokha tya kiuchumi abandi balumwa nende mateso keshyalo shino esaya omwambo bakosi obakupanire abandu bosi abekhulanga nibalira kachire banyola obwotheresi nende mulembe okurula khuyowe wenyene shiroli nyasaye womulembe khupanira abandu bo obakalusire byabakosya obachingule mbulamu bwabwe nyanga ino nende liwiki nende omwesi kuno baletsikhabe shalo shofe sha Kenya oremo mulembe mmakhuwa kose katsiriranga otsirire okhuba nyasaye wefwe shichira neyo unyala byosi okhusaya nekhusubire mukhuwulire mulira Yesu Kristo mwami wefwe amen. Basi nyasaye akhukasye muno mera kanje nomukhambi Stephen Khamati Christ Evangelistic Church Shibinga inamba yanje esimu ni 0720530693 bene inyanga indai nyasaye akhukosye nakhulolane khandi inyanga ilondaho. Karibu mwami, karibu moyo kwange, karibu moyo kwange, karibu